None mw'isi yose Amerika na Iran bemeranyije gusoza intambara. Perezida Trump atangaza ko umuyoboro wa Hormuz ugiye kongera gufungurwa. Ibingibi bikaba ari amahirwe ku isi yose ndetse no muri Afrika muri rusange. Mu gihe isi yari imaze amezi menshi hangakishijwe n'intambara ikomeye yahuzaga Amerika, Iran ndetse n'abafatanyabikorwa babo. None amakuru mashya amaje gutungura isi yose ndetse na benshi ngo Amerika na Iran byageze ku masezerano y'agateganyo agamije guhagarika intambara rimaze iki n'ihungabanya ubukungu bw'isi, kuzamura ibiciro bya peteroli ndetse no guteza impungenge z'uko amakimbirane ashobora rwose gukwira no mu burasirazuba bwo hagati. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano ndetse ko umuyoboro wa Strait of Hormuz, umwe mu nzira z'ingenzi zinyuramo peteroli nyinshi ku isi yose, ugiye gufungurwa afanga muri iyi minsi. Trump kandi yavuze ko ubwato bwose buzongera kunyura muri uwo muyoboro nyuma y'igihe warangwaga n'umutekano muke n'ibitero bya gisirikare byinshi. Amasezerano bivuga yuko abayeho nyuma y'ubuhuza bwa Pakistan, kandi biteganyijwe ko inyandiko yemeza aya masezerano izashyirwaho umukono mu Busuwisi mu minsi iri imbere. Nubwo ari byumvikanywe hariko ibisobanuro byose by'amasezerano ntabwo biratangazwa mu buryo burambuye ku mugaragaro. Wibuke kandi intambara yatangiye kuri 28 Gashyantare 2026 nyuma y'ibitero Amerika na Israel bahagabye ku butaka bwa Iran. Nyuma y'ibyo Iran yasubije yibasira Israel ndetse n'ibihugu bifatanya na Amerika mu karere ka Gulf. Ibyo byatumye amakimbirane afata indi ntera, ibihugu byinshi bitangira kugira impungenge z'uko ashobora kuvamo n'intambara yagutse kurushaho. Mu mezi yakurikiye ibiciro bya peteroli byarazamutse cyane ku isoko mpuzamahanga kubera umuyoboro Hormuz ufatwa nk'inzira inyuramo hafi 1/5 cya peteroli ikoreshwa ku isi yose. Baze nawe abasenguzi kuri iyi ngingo bavuga ngo iki? Abasenguzi bavuga yuko ikintu cya mbere cyungutse muri aya masezerano ari ubukungu bw'isi bwari bugeze aharindimuka. Nyuma ngo itangazo ry'aya masezerano ibiciro bya peteroli byahise bigabanuka ku masoko mpuzamahanga, ibintu byahise byerekana ko abashoramari batangiye kwizera ko ikibazo gishobora gukemuka vuba aha. Kongera gufungura Strait of Hormuz bivuze yuko ubwato butwara peteroli na gaze buzongera gukora ingendo zisanzwe. Ibi ngibi bigahita bitangira kugabanya igitutu cyari kiri ku masoko y'ingufu. Ku ruhande rwa Iran ariko abayobozi bakuru ba gisirikare batangaje yuko amasezerano y'insinzi kuri Tehran. Bavuga yuko Iran yashoboye guhangana n'igitutu cya gisirikare ndetse n'igitutu bashyirwa kandi ko kino gihugu cyayo kitatsinzwe nk'uko bamwe babitekerezaga. Nubwo amasezerano kandi yakiriwe neza n'ibihugu byinshi, ariko haracyari ibibazo bikomeye bitarakemuka neza. Kimwe muri byo ni gahunda Iran y'ingufu za nucleaire. Ikibazo cyabaye imwe mu mpamvu nyamukuru zateye intambara yose kugeza maginga ya. Impande zombi ziteganya gukomeza ibiganiro mu gihe cy'iminsi 60 iri imbere kugira ngo haribwe uko kino kibazo cyakemuka vuba aha. Hari kandi ikibazo cya Lebanon. Pakistan yatangaje ko amasezerano arimo guhagarika ibikorwa by'igisirikare muri Lebanon, ariko Israel yatangaje ko ingabo zayo zizakomeza kuguma muri icyo gihugu. Ibi ngibi byasibyerekana ko nubwo habonetse intambwe ikomeye, ariko hari ibibazo byinshi bikiri kumeza ibiganiro. Mu gihe kandi Israel ikomeje guhangayikishwa nuko intambara yo hagati ya Amerika na Iran ishobora guteza ikibazo gikomeye cyane ku bukungu ndetse n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Aya masezerano hagati ya Iran ndetse na Amerika yasatanga icyizere ko ibintu bishobora gusubira ku murongo vuba aha. Ariko kandi abasenguzi busaka yatari amahoro ya nyuma, ahubwo ari intambwe ya mbere itangiye guterwa. Ibyemezo bizafatwa mu biganiro biri imbere ku ngingo zirimo gahunda nucleaire ya Iran, ibihano by'ubukungu ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Nibyo bizerekana niba aya masezerano azahinduka amahoro arambye cyangwa se niba ari amakimbirane ashobora kongera kubura hagati yabo. Ngaye nguko nimba umuhora wa Strait of Hormuz yo gufungurwa, Imana ishimwe kuri Afrika ndetse no ku isi yose, guhinda abaturage ndetse n'abacuruzi muri rusange bakongera guhumeka, ibiciro bagatangira kubihananura, abantu bagatangira kugenda nk'ibisanzwe, ndetse n'inzira mu bihugu bitandukanye bya Afrika igatangira kugabanyuka. Dore ko benshi baratangiye kwikoma inzira kuri uyu muhora Hormuz. Mbabwira ni karagaciye mu nyina cyari mwinyabare Obed, na ngiyi ni Obi Time News waruteze amatwi.